Ljubite neprijatelje svoje, molite se Bogu i one koji vas vole. Činite dobro onima koji mrze na vas, da budete sinovi Oca vašega nebeskoga, jer njegovo sunce sija i zlima i dobrima i kišu daje i pravednim i nepravednim. Ta ljubav, to nije jedna emocija. Ide odande zločinac sa maljem ili nožem ne zakolja, ja gdje si brat. To je jedno osjećanje da taj čovjek, da on ne zna da srlja u propast večno. On ne zna šta radi. Ali njemu su stavili kao ono konju, znate, na glavu ono ogranju, da on gleda samo u jednom pravcu. I on ne vidi šta da ide. A mi vidimo. I ta žalost što je ta ličnost neponovljiva za vječnost propasti u mukama. Ta žalost i želja da se i on pokaje pred Bogom. I molitva Bogu da on učini što može, da se on pokaje pred Bogom, promijeni svoj život i da se i on spase. To je ljubav prema neprijateljima.